Shaje linka kwa Russia ni Putin ngo she goro no bi which Ukraine ba mat ke NATO te kan NATO. NATO man lo de shwale North Atlantic Treaty Organization ke North Atlantic Treaty Alliance. Emman ne ni lara jeno bika wi mo ka luar ke no bika we gang ke wi ko kien tinde ka ma ke politika na lo ke de ni mite ke je to ka. NATO news ke ne nas do lore ke democracy. Wi tinte ka mat ke NATO shoka jen dio ken wi to lo ka ke Russia ni Putin lo ka United States ken wi ko kien tinte pin NATO. Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, France, Germany, Greek, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Louisiana, Luxembourg, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, United Kingdom, United States. Can we in content in NATO? NATO jen kana tichuri alaka ko bikana bikan mo ke democracy kana loar kano bikan ne di alan content in jen bikan ka lo ke date mite ko kormi je to ka enemy charge no ko Russia ne Putin ko Russia ne Putin chete kan NATO ka ron kis ke lul kurban ngonu de jenda du de wo ka ron kis ke lul kurban ngonu jen ngonu de kel en Ukraine kana Russia te ka Soviet Union en Russia te ka Soviet Union ka kuje mo che no to de Ukraine de wo ka NATO ka point en Ukraine kana wo ka NATO ba you know shike independent kana je ka ron kis ke lul kurban ngonu jen ngonu de kel ka Russia en tam en Russia kana Ukraine chika wit te kel Russia chung karwada ka Ukraine chung karwada lo en Ukraine independent ka kuje mo chi Putin che no go to de Ukraine de chung karwada jen gorjo de Ukraine de je lo jok ka Soviet Union